rongsokan HP, didol ya payu. Kayak suaranya Opan, gimana ke? Gimana? Mana Pan? Jebule kan lagi ene. Pemain kan dari kayu betem. Ya Pan, dia main nyong, mainnya mampir medong boran. Aku Oke. mangan. Jebule kan lagi ngaso nih kene. Oh, mau main nyong, si Pan ngasor Rika mene. Di man medang. Medangnya engko yu betem ngenteni tuan rumah metu pimen Rika. Ini tuan rumahnya aku, Pan aku. Di Oke. tuan rumahnya aku nyong si Pan medangi Rika, bukannya penyino. Anak apa mah kayong rame teman. Wah, Opan takon mampir. Takon mampir nemen-nemen mau ini kok tadi tuan rumahnya. Tang metu, kayak kowe. Oh, nyus ngomong nyong tuan rumahnya main takon medang boran. Lagi ya ke, bener tuan rumah iki ya, Kang Dawir yu betem. Kang Dokrem, kudu Kang Dawir. Tuk salah maning. Wes, di wedangnya yu betem. Ya Allah. Lo bawa wedangi mana? Sampean wis medangi. Ya ora pantes lah sing nyiapna ya wong wadon no. Lah, tuan rumah ibe sampean kudu nyong. Salah paham. Wis mana diwedangi kok Opano. Murang aku nyong bawa nyong tuan rumah. Ya wis ya. Ya siapna ya. Nggih. Iya yu betem ngenyok kas muter-muter lur HP bodol, betulan tawa yu betem. Ora takon. Betul. Ini bisa diakepan HP-ne. Lah jare ora takon yu betem. Ora takon. Kayaknya takon, bukan nyuki takon. Nyonta doyan kabeh yu betem. Ora kopi, ora teh manis doyan. Apalagi nginung sirup sing ana ese glenggem. Takone apa, jawabe apa? Dasar budek kau Pan. Betul. Banjuku teh wedang suwe temen sih, banjuku teh koneng Israel apa koneng buri sih? Yunta ini suwe temen. Ya sabar. Lagi goreng di sendok ning trutuk. Ya. Alhamdulillah rezeki ke. Jebule sirupe bentuknya kayak teh ya. Kayak memang teh Pan, kudu sirup teh. Satino. Nggih. Ya ke bener teh itu sirup yo hitam. Primen kado krim. Bojone Rika prendak-prendak bae. Budhe apa primen sih? Rika si budek, jaluk letro. Betul. Pan ngendi yo tene? Lha sampean panaring ndi? Yang pan mono disit. Yo tepan maring di Witem, pan ngandun medang gua apa soalnya nang omah nang agak sentek. Ada medang ta. Yo bagian ora sida mana wis mana bareng yo. Yo pengen ngeli. Suruh mangan. Burung. Ya wis mana bareng bukan temis masak. Jebule anak Opan yo si kok kowe nek bedang. Nggih. Siti ya. Wis beneran dagang bakso apa? Ditakoni ya. Yut ini, Yusiko tumben barengan menek. Pan melu medang. Ya wis njego ngene bareng-bareng medangnya. Jebule ngerti uti ini kan Yusi kok. Mana medang kok melegan. Rika ora ngerti ana Yusi ini kan Yusi kok. Lah sing mau ngobrol Opan, wis kanda Opan bae si budek. Baru bener ya wetem. Baru nyangkol Rika. Sing bener kayak kiye medang bareng. Ngomong apa? Jawab apa? Opan. Nggih. Pan aku. Oke, Yusiko yutini. Kayak aku kan tuh krim dan jeruk sirup, nenek teh. Mau iya, jeruk teh ini sirup. Kasih pilih kado krim. Pilih kasih Opan. Bener Kang Krim, top markotop. Lah. Takone apa? Jawabnya apa?
Itu kenapa tadi tambah geblek kayak aku gue. Andawir. Kang Dawir Kang Dokren. Apaan? Kudu Kang Dawir. Nggih. Bener yut ini, kayaknya lagi luru HP bodol yut ini. Bahasa nama. Pedol Yosiko. Nyora dol papan nama Yosiko. Wes kudu pedol, tapi pindol. Pindol siapa? Kuping bodol. Opan. Nggih.